KTS Cable Network kalsung THUSOH thadau ni sim somnil nga sangnil somnil li leisim ni THUSOH hin sim Khaiminlen Lhouvum amasa penin THUSOH thumakai kuki zo chaten achen naw muntina peace rally na bolovina hi kotuma kai na kuki zo chaten DC kangpukpi memorandum na pilunu na hi World Kukizo Intellectual Council WKZIC in Nagahoho headquarter Nagaland hinga ki patutot na nei. Kuki in P Sadar Hills in dem na sangta na nei. Tun THUSOH alingin ngai tau hite. Janhi hladau ni sim somnil li sangnil somnil li sim patni chun Kukizo chate chen na jose adi a songpi kangui tengnopal chandil le mundangdangin peace rally Kotu ITLF ITSC Kuki in P Chandel chule Kuki in P tengnopal homakainan anabolovina hi hichi peace rally hi Kukizo chate political solution agan na thei pena nadinga really to expedite Kukizo political solution ti thupi ki mangcha a ki bola hi hichi ki zo na nading je in beng zau na in government office jose private institutions le sumkol ve namun jose ki kha su kejin gari ki zo na dinga ki mangcha tailo athai po na hi ahin la thim jil chapang thim vitna pang hi hen media personnel chule emergency service hobo lamtha na dingin phal an heu vin a hi hichikizo na hin kukizo cha te zo se alin aneu ate akhang achat thei changin lungthim gi pumin kizo na le thulang sapna nei vin a hi mipi kizo ki pat masangin kangui khopi muna nute kai thanga pu Dr. Reverend Sat Kai Changloin kukizo political solution thua holimna an neijin mipi te anaktil khobe in a hi Kangui khopi muna kizo na pangho chun expedite Kukizo political solution we want separate administration ta chapa ta chanu hatnin lang hangin why not Kukiland Bharat Mata ki je tin kholhang sapna anne uvin nute kai hanga konin DC office mun geya kizo lut uvin kotu lam kai na home minister ko madingin DC kangpu pi ko memorandum anape uvin ahi Putuni are really akiboli. Akipi na pen ilo le. Azi pi pen sin neu patli ka ni. Ni Manipur sunga ethnic problem in the now here kum khat ang waltan. Epichu le kuki jo chatem political solution khat pa hi inei na dingwa. Government of UPF KNO in talks ananena. Kum tamta zalengam in sat pau hi central government atha ahun kitun do thana Manipur gam sunga Boinu kum khatwal ahung thin nu sanga zo ading banga kuki jo chate Indian dan pinoya ichan diu do chan gopa ichan theilo ji wa hi tuni ni ko a Manipur gam sunga muntina kuki jo chate zo sen peace rally ti chu koi macha suboil he la hechi DC office a hi concerned district DC approach ki bola public peace rally pa hi conduct ki bola central government in athabe a kuki jo chate political solution pa chungchanga hi epi lunggel akin thei pena eni yungam ti subject ti pena ya he ka sei banga chu concerned district DC hi approach ki bola ama through a hi union home minister pa ko ma hi kotu hi hanlang ITLF yong on behalf of kuki jo nampi adinga hi central level memorandum ki pihin hechi memorandum in adoile atup su biham iti ahile UPF le KNO noya su group ho kuki jo jalen gam sat ho to central government in ki ho na anei pa hi akin thei pe na central government in na to ahin bola kuki jo chate ho zo se adi atu thasom le thum thasom le thali sunga chen khompi mail hon Thagam ding a good now su gen theina ichan na ho chung chang to kisaya kuki jo chaten Indian dan pi constitutional rights pa chu claim ki bol na pa hi agang thei penin head pi na acknowledgement chuteng le chamthat ta nam ki vai pu na le chen na kanei thi ding na ding win union home minister le ta khompi ap le eho society hi ponat ta khat so eki vai hom na pau discipline no ya im na pau a iti in stack in jingin na achat lo jingin hesipa he tu chunga chen khompi mail ho to hinki gal na wa ku na adesana khangtha ho le lamkai ho zo sin
kivuyo in ki ogitin na azi asu movement kha chu progress ahung chi ting le asum sel di athang se di asu boi thei chu tamai for instance nai vela tu la su neo ne na hi chu lunglan din kha cha po ne he hi chu lungop kai na ini wa hele concern leader of mi ne he koi mo pu nam defense thu hele ai lo le marketing thu hele ai lo le medical thu hele concerned department has to contact volume to clarification to allow unnecessary in insung kito pe lai ta namsung kito pe lai ta I movement u kho lai ta chun mi sagu se na chun I ho ki hap to po de di ba chu ikitim nom na. See, as you know, recently with the thumping victory of Sri Modi ji, that means 3.0 Modi, soon there would be a parliamentary session, which is the monsoon session. So we would like to reiterate and remind the Honorable Home Minister on the long pending political aspiration of the THUSOH. So we have come here to the DC to submit a memorandum to the Home Minister. See, with regards to the takeaway, I think this is the first time in 1 year where a positive result would come. The fact is that the absence of political connotation in that meeting really gives a good impression that the Home Minister or the government of India is serious enough to intervene in the the current crisis. So I think it's a positive step. There's nothing new we have to add on. Basically, it's just a reminder and the fact that why THUSOH has resorted to demanding separate administration. So we have given some justification. Number one is the security aspect, as you all know. Recently, the residence of the former Chief Secretary of Goa, Kipgen, and the former ambassador S. Kipgen, which is situated opposite to the Chief Minister's bungalow, was set on fire by a mob in the broad daylight. So we know what are the conditions of the security nature at the present crisis. So that is one factor why we need total separation. And the other thing is healthcare and economy. And the third is with regards to the education. And you know, with the current conflict that is going on, the state deliberately or maybe I don't know, has a mass job recruitment, on which I feel the THUSOH youth will be deprived of such opportunity. So those are a few of the facts that we have submitted in that representation, saying that these are the valid reason why THUSOH have to resort to demand to separate administration in the form of union territory as envisaged under the Constitution of India under Article 239A. I think that's basically that's it in the memorandum. That's nothing new. We have nothing to add on. Yeah. Muntina THUSOH chate chen zo se akizo na chun memorandum na pilut che uvin Sadar Hills kangui munazong DC kangpupi koma kotu lamkai ho makainan mipi zo se zaw nain memorandum na pilut uvin ahi. Memorandum ki pilut achun THUSOH chaten ilung tupu agang thei pena imu thei na diwin Sri Amit Shah Home Minister koma nampi lung tup habib na pilut uvin ahi. THUSOH chate hin India gamsunga khanto na dingin midang hon panmun ala abangin kalajing uvin British lengwai pu na sap kang tezong Anglo kukiwar sangkhat zaku som na sigi apat sangkhat zaku som na ku ge kana sa uvin THUSOH chaten Sri Subhash Chandra Bose to panlakhom pumin Indian National Army INA North Eastern Contingent azong THUSOH chapatam pi in ahin na tu uvin ahi hinla ningkum sangnil somnil thum akun chun Lalneo cha THUSOH chate chunga secessionist Meitei terrorists VBIGs arambai tengolle Meitei lipun ho ki mangcha hitabanga simtu sa lagun tu chet sa su chimit dinga nakitong hi THUSOH chate kahi na ule kahin na dingwa kakiven thou ahin hinla state government in Langnei na abola Lalneo THUSOH chate chunga gal ki bol khum hi adon selo ja separate administration hi union territory with legislature under Article 239A mangcha ka thumu ahi
akhat na in kuki zo cha te ven bit na dingin galdei mail hei thing noi arambai tingle ho mail hei police commando ho to khomin id sim thu akicho yuvin kuki zo cha te chen namuntina no khumna abol lambai sa uvin hi ga he thei dingin jirbam tu tha aboina kipat ji khat jong hi kuki zo cha te in lelo thillelo ki hal ha jing na lai ahi je in tu masang former chief secretary of Goa Lhake Tasa T Kipgen IAS le former ambassador Lhake Tasa S Kipgen IFS teni in chief minister pa income ta zong mailhei mi pi hon anahal tha uvin hi chule kuki zo village volunteer force apang ta sapa ta sanu ho hi military unit khat kuki zo regiment sim do ding zong nge na anapewin hi ani na in lo le ai ni le cha nitina ki man cha na thillelo ho hi mera pai bi hon kuki zo cha te chen namun zo si a phai sunga ko na lu sa tapovin hospital a man cha ding pachon gejin anaza dawin hi chu se hilovin khanto na le machal na dingin thillelo ki mang cha ho lampi sem na dinga le sem na ding ge jong ana kha tanovin thilpo gari ho jong na hal hajeng ovin hi phai sunga galde ho hin mi pi ki man cha na meiwa tuilong chule adang dang chunga khut jong a hal hawin hi achai na in ache sa kum sangni le somni le thum kuma hibanga gam sung din mun boi lai te in CBSE in school somni wal la lut na affiliation chu angai cha le kha chule CBSE a la lut a hi theina dinga state noya bosem a hi lo le Manipur University in phatsa na pi na le kha pi lo zia an cancel in a hi boina zia kuki zo cha ten state mun pi imphal azut theita lo ze uvin state government in to mun tamta mass job recruitment abol hin gamsung thunei vai po ho hi khentum nei government a hitan kichi selin avit sain a hi themjil namun thupi tampi engineering medical chule architecture chule themjil na to kisaya head office ho hi imphal khopi sunga om ahin galje in koima imphal khopi achi theitapon hichi hin kuki zo chate simlai ho ha te na tong kha in adi senin technical line sim ho a ha to kha di sen na hi namhlom te chule ami hema sima jong hlom zo chule ke ho ki ven bit nadi galman cha thasam ka hi je uvin galdei ki loi khom arambai tengol chule UNLF galman cha gamdang aku na hong ke pulut chule state galman cha ki koi aku na kilado ningling serani ho akunin gi na le su ki cha na kibulu tu na ka tu jing ovin hi hichi galdei ki loi khom na ho hin kuki zo chate katha chimitwa kagam sungwa ko na kasu theng diu hi kalung tu bu a hi tin thangphong ta in ase uvin a hi hije chun India gama cheng tribal ke ho ka hong taw naw chu tu pet ka gan thei thu naw ka ha sat naw min noise ta e bol naw hi negel kho pi uvin lang hong thung ding parliament monsoon session ting le Sadar Hills Kangpuk pi Kangui Tengno Palmore Chandel chule Churachandpur Lamka a cheng kuki zo nammi pi te hinot thap le noise ta e bol na wa ko na chamthat ta ka hin theina dingovin neipan piwin tia Indian citizen hin a ka thumu hi chuban kitle North Eastern gamkaya namle nam ki ka ki tu mo na hi hunama su thim a khale gamsung ki waipu dana bol khil sangpen hungi khading a hi India gamsung North Eastern gamkai sunga hi tribal chikhat jar khat hilo paule ham ki bang chondan khandan ki bang hilo ki wai hop dan ja chomchi a hiwin hichila achun kuki zo chate jong hi khat ka hiwe hichi ki khi na hol a kuki zo chaten kalamdang di set now chu Indian government in jong a head chit zolo chieftainship institutions house a ki wai pu na kane uhi a hi tin pu lammilun sing sit general secretary le pu Thanglen Kipgen chairman committee on tribal unity mina pu Amit Shah Honorable Home Minister hinga memorandum ki pechun akimu in a hi sangni le somniel li apana sangni le somniel nga themjil kumsunga dingin academic dean Osis College in Minkhum patna dingin thupon ahin nejin Reban College Chorachandpur Autonomous Noida Bachelor of Arts BA le computer course nelit noya themjil nadinga sumlut lova Minkhum free admission hidingin themjil chapang alunglut jo se dingin ana phongdo in a hi chule galjia in le lo dalha themjil chapang hodingin allied health science paramedical science adinga lunglut hodingin jong sumlut lova Minkhum free admission hiding a hi in hila themjil chapang hi akila ding zat alhom je in ahung masa sa dungzuya Minkhum na ding a hi ati ache sal hado ni sim somniel li sangni le somniel li ni khochun World Cookie Intellectual Council WKZIC in Cookie zo cha teminin pu sulan thang lotha
Honorable President Naga Hoho Headquarters Nagaland Koma Kipa Tutot Nane Winahi. Hichile Katot Chun Asain A Ningkum Sangni Le Somni Li Lapul Nisim Tumnin All Tribal Student Union Manipur at Sumakainan All Naga Student Association Manipur Ansamle Kuki Student Organization KSO General Headquarters Kithu Koma Manipur Pumpi Adinga Tribal Solidarity March Meilheiten ST Status Demand Abolu De Loziin Anabol Komo Winahi. Hichiniko Hin Anglo Kukiwar Sangkhat Zaku Somla Sigi Apat Sangkhat Zaku Somlako Centenary Get Songpi Lamka Chorachan Purmuna Umchu Melhet Lohon Ahal Ha Zeuvin Meilhe Lakuki Namteni Ki Kaa Galhung Umdo Ahi. Hizi Hin Paisunga Kuki Hochen Nako Somlagup Somla Sigi Zaunan Kuki Hoku Zanival in Ahal Ha Peuvin Kohepalo Kuki Zo Chate Mi Zakhat Le Som Get Le Sagi Melseta Le Suganthe Napumin Anathat Uvin Numi Hozong Anasuse Uvin Anathat Uvin Hoin Zatumle Somgup Ein Ahal Ha Peuvin Mihem Lakhat Val Nading Helovin Ka Lota Win Ahi. Hitabanga Melseta E Thazing Uva Panin Sopi Manipur Naga Ho Ahin Lungel Team Mehle Pangal Pabible Center Force Assam Rifles Indian Army Hawk Kitopi Nazalin Mis Asanga Simin Paisunga Konin Ein Nahudo Win Ahi. Hitise Helovin Muntina Ngailut Natong Dinga Kiloi Khom Philanthropic Organizations Lhouvum Ho NGO Ho Government of India Chule Agampama Ko Na Kitopi Na Anakimu In Ahi. Namneo Kukizo Chate Chunga Napahin Tong Namzo Sile Kiloi Khom Na Zo Se Chunga Seizo Lo Batlin Ta Kane Uvin Ade In Kating Hang Chan Khompi Nagaland Akona Sopi Nagale Manipur Sunga Cheng Sopi Nagate Chunga Kakipanaw Seizo Lo Kapong Uvin Mabana Zong Namneo Kukizo Chate He state government in Akitopi Meilhe Su Gima Kona Din Pijing Dingin Naga Ho Hole Sopi Naga Tezo Se Pakaiza Thudia Ding Khomjing Dingin Pu T Bright General Secretary Le Pu Dr. T.S. Haokip President WKZIC General Headquarters Mina Kipa Thotchun Asijin Ahi. Ache Salhado Nisim Somnil Li Sangnil Somnil Li Nikhochun Pu Swart Washum President Tangkhul Nagalong Akon Demna Lekha Thotchun Asaina A. Ache Salhado Nisim Somlagup Sangnil Somnil Li Nikhoa Thake Tasa Pu R.S. Wilson Ukrul District Sunga Ngainga Kumi Pain Myanmar Gamsung Nagate Kiwaipu na Gamsunga Gamnga A Apan Namuna Melseta A Kitha Nachunga Tangkhul Naga Community Minin Lungphatlo Nale Lungnatna Sangta Apongovin Ahi. Chule Kamjong District India Gamgi A Thopalve Ngapang Security Force Hokoma Kentumle Panpitum Neilova Na To Divin Tiemna Nevin Ahi. Ache Sa Hadonisim Somlegate Sangni La Somni Li Nikhochun Information and Publicity Department Ko Tu Akona Thupunchun. Pu Amit Shah Honorable Home Minister Government of India in Manipur Gamsunga Boinu Thua India Government Sunga Lamkai Alin Alal Hoto Keu Khomna Anei Zeuvin Akipanaw Apongovin Ahi. Ka-head bedding in Manipur Gamsunga Boinu Thu Ahin Army Paramilitary Chule Intelligence Department Ho Hi Manipur Sunga Kiwaipu Ho Thane na Zawsa Loading Adei Danjong Apong Da Ovin Ahi. Chuse Helovin Dan Lemol Ading Banga Aum Thelo na Chungchona Armed Forces Special Power Ek APSPA Paitol Sunga Police Station Somlako in Ahup Sunghin Center Security Force Ho Atam na Thei Pena Ki Koi Behi Meilhei Mipi Hon State Armory Akona Meichang Meithal Anala Ado Ho Lela Do na Ding Lampi Bo Ahi Ati. Hizehin Committee on Tribal Unity Code 2 Southern Hills in Namneo Kuki Nammite India Machal na Lekhanto na Dinga Namdang Midangin Zong Pan Alazing Banga Lajing Ten Kinemta Political Settlement Hi Union Territory with Legislature Muding Hi Athon Lo na Dingin Zong Asijin Ahi. To say Helovin India Sunga Kuki Ten India Gamangay Lut Nazala Sri Netaji Subhash Chandra Bosto Kitho Khoma Chule Indian National Army Northeastern Contingent A Pang Kuki Sate Atamzon Ahin na Anachanovin Ahi Tin Asijin Ahi. Kuki Student Organization KSO Hin Imphal Kopi Sunga Kun Lamchom Choma Simlai Boinu Tu Ho Tampi Anakithopi Un Medical Engineering College Le Adangdang Tampi State Choma University Dangdang Transfer na ball daun ahi. NIT student hozong could fight ana ball uchu zo ahi tolhonin state danga transfer dinga thutan China om tolhonin thado nisim somni leli sangni le somni li sempatni chun NIT student Honu le paten KSO General Headquarter Office
kangpu pi muna ki pa tu sei na le wang thum pi na an nei win a hi galzawa pana KSO General Headquarter le district chule branch hohin nasata in thimjil na ana kho sa zalovin thimjil chapang mi zathum velin jong free education anamu win a hi chuse helovin KSO community school jong mun gup a anabol do un government job modinga document boy hojong tampi anasu tu piun exam center boy na tu hojong tampi anasu tu piun a hi chule galmasang apat na nubei pabe simlai chapang som thumwal sponsor na bol uwa lekha na sim sa jingu a hi thimjil hi KSO General Headquarter le ba kai zo se kho sa jinga chapang zo se lekha asim so ke dingo hi bidoi thupi pen a hi tin golhang manghekam Kipgen Assistant Secretary Education chun anase in a hi zan hi hladau nisim somni leli sangni le somni lin kho chun kuki in P Sadar Hills in WhatsApp thudi lo lamta hungki so Kotu ITLF chule so group hon so pi nagate chunga sangkhat le zako le som ko kuma thilso jia phula dinga kheu khom na ometi thu hi adi lo dan le namkhat ta to ding ti lungphut nei mail ho na to hi dem na sang ta nei pumin thudi hi lo dan a phong win hi hichi thudol hin media le civil bodies chule international community hon thuta ahead over hitabang sem thu palo ho hi ta san lo dingin gamsung le namsunga chamna le lungmon na theina dingin thuta azo thlang samjing dingin team na ane win hi achai na in kuki in P Sadar Hills in so pi nagate chunga kuki zo nammi pi ten ima cha thet na le mudana akinei pon chule hitabang thudi lo ta a ahin thlang samjing meile ho ta san lo dingin team na lenge na pu paujala hangsing Assistant Secretary Information and Publicity kuki in P Sadar Hills mina dem na thupon chun akimu in hi tun avelin thuso thumakai kuki zo chaten achen naw muntina peace rally na bolovin hi kotu makai na kuki zo chaten DC kangpuk pi memorandum na pilun na hi World Kuki Zo Intellectual Council WKZIC in Nagahoho headquarter Nagaland hinga ki patutot na nei kuki in P Sadar Hills in dem na sang ta na nei tuni adingin thuso hichan ki chai tai